OK nhớ rồi trong phụ gì số lên số tụ nó cú ya đã có lần chỉ bé ý rằng gì nhất cho họ là social media này ạ chưa sáng chụp lần này giờ cho tú cỡ sai cỡ và tiền nhẹ cỡภาษาอังกฤษnày ạ chưa hay nhất trong bắt thủ mà là giờ thì mà thanh nhún là giờ thì mò là mò tốn mò bảnh đó nè thiết chỉ ta lên đời cho và thì từ cỡ thà là bộ anh trên nên nó mà cỡ hơn là sao ạ chỉ lại phân thảm rồi cỡ như nhún là sao ạ chỉ nó cúอยู่ดักกันหรอให้เขาพื้นฐานตัวเป๊ะxử lý khó non lại nếu cô mong tới chỗ này là đầu tủ phong dư cô nông toa thì cô sa hai lu sa cả hai lu kia sana e bỏ mò học kế là sao vậy khó non nếu cô hiểu khó nhua theo vì thì cái cầu lu này cả là chỉ cái cầu sang kỹ đi nó mà nếu cô yêu dùng cái xe rong là thì yêu dùng mô phân thản này yêu theo lý yêu bỏ hai lu vậy khó thì bỏ hai lu đã lỡ mà yêu chủ yếu dùng mô phân thản đây yêu theo bỏ hai lu chỉ giờ thì có xã hai lúa xứ nên non chỉ nên người khác khó nhua thì giờ có chỉ toàn đó là nhau kế có chỉ đi cải biến thảm sát cho con chỉ khó này khó nhua thì chỉ giờ thì có xã thì có cỡ nó chỉ giờ thì con cái số phân thản là chỉ để một giờ cái chủ lái xứภาษาอังกฤษนั่นแหละchỉ chỉ ta lên đó xứ ý chia tuôn sẽ cỡ xuống trong lại là nhẹ khó thì là cỡ tao vì hả thì lúc sau yêu cầu nó chỉ yêu tao phân thản chỉ một phân thản rong chuyện là nhá chỉ nhiều tuổi giang thì lúc sau bé cần đó chỉ bé một cần đó là chỉ sử dụng thì kia có bé thì sáng bao nhiêu bộ là có bé xuân thân là xứ này nhá chỉ bé thì tao bảo thì mà tụ sala nó chỉ là tụ nó ở thế này tao lúc sau liền nó chỉ nếu biết tao mua khó nó là chỉ theo đồ bên cái xíu nhua làอยากเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเรานี่จะจะเรียนภาษาเราเทียบเดี๋ยวสิเลยnếu đồภาษาอังกฤษเรามันในกูมันต้องเรารู้เดี๋ยวรองอีหยานะให้ลิติลูชัวแต่สิมันประเด็นละสิเดี๋ยวเนื้อหาเดี๋ยวนี่สิเจอเนี่ยthe meaning different นะนี่สิเจอจะอยู่ต่อไปจะจงเรียนจงตัวนี่งงขนาดที่สิขนาดนี้แต่แต่mẹ xứ nè chị giờ linh đạo là cụ vừa cho biết là cỡ bao khó thìแต่ละปัญหาthìอุดมchỉ lấy ภาษาอังกฤษยาวิลิจานะchỉ lấy ภาษาอังกฤษยาวิลิจาที่เป็นจิตเต้าพื้นฐานวันเดเป็นที่เล็กเกิดยั่วๆนะจะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะจะเป็นจุดต่อเกิดเด็กสิวันเดเริ่มจากตัว A มาต่อตัว Z ที่จะช่วยที่สิ่งนี้จะหอsa la như trò thì xịn này chỉ lúc nào cũng là kia cho thì alphabet ni tụ áo sọn nè tụ nhận đó là chỉ nếu mua cho giờ nên có cho tú họ nhớ cho thì vowel sounds là chỉ là xiềng lê sa la này lê sa la lúc xưa thiết cho menu này thiết cho menu chỉ lúc nào cũng là kia cho ở con nó xứ nè thì bây giờ là pi xử lý cho họ cho alphabet này nhaตัวอักษรเนี่ยตัวอักษรใหญ่จะพยัญชนะรอนะใช่ไหมทีนี้เราที่เขาน้องมากูมัวตันทอยนึงก็ตัวตัวอย่างจะ alphabet เนาะจะbây giờ là piแต่ตัว A เนาะมันต้องตัว Z เนาะจะหลังจากนั้นเป็นอะไรเราเกิดเราจะชัวอย่างที่ภาษาอังกฤษเราไม่จะรู้ชัวจะเราเป็นเราเกลียดเขาน้อยเนี่ยวิธีการแต่อยู่เหย่งจะน้องมันเนี่ยตัดจะเลยน้องAจะlà tờ để A B B C K D D E E F F G J H I J K K K L M N O P people Q R S T U V W X Y Z chỉ xử lý tên số hoặc giờ li X là chỉ nên chỉ mua áo số này tiêu số số họ tiêu số giờ li thì A là chỉ như tôi giang kia thì a book
a pen a dog li nó là này ạ nhiều từ dạng đi to be nó là gì be b book nên là c k lúc số k là gì tạo từ cook từ dạng từ cook you know the dog li nó là chỉ cho số tao nói gì cho số thì có do hai lúc kia là nó này chỉ cho nó này cho nia to a b c d e f g h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z chế nó bên những cái rồi gì vậy xử lý lúc xưa nó chế cho tiền dụ tập khẩn dâu hoặc lúc khẩn dâu có tiền này do nó sẽ có do là càng tiền lấy sang kít là chế ăn bé bài ok bên những ok to A to B C K D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z chỉ cho nó này vậy chỉ khỏi chỉ tranh chấp lần này gì tụ nhớ là tụ F hay tụ H tụ F là đi five foot nên nó này vậy chỉ tụ nó chỉ bé tụ số F yani five let G là five nên nó five nó là từ như tạo bé như chua lên nó nên nó là thế là trong the tụ H nên nó thế tụ R nó mà ni thầu số P nó mà nhớ hả tụ R vì thế tụ R nó này tụ thìอยู่tao chỉ biết tụm lại này nè bờ giờ thế nè nó cho cho nên put thơ bỏ lại giờ thế cho nên là comment nên nó cho nên comment là cho thay để nó là hay luôn mà là nhiều sự tụi nó xứ tụi nó chỉ cứ hết tụi tiền tụi nhú rồi bây giờ cho tiền nhỏ copy cả vào sang kia tụi R giờ room ở the right away right now nên nó này nhá chế như tiếng Anh mà I go to school right now nên là nhá chế và nó này giấy khó thì nhú rồi bé practice nè nhú rồi bé sau thì chỉ mà giờ thì we try then we try to pronounce chế nhú rồi khởi đầu dùng ý sư là nhá chỉ chuyên đề sư có nhiều lại là nên nó chế cho thì you phụ you lúc hắn giao chế ya chủ yếu từ F thiết từ H là cho thiết từ R nó sư chế thông tin này biết được các mô sai cho thì vào sau cho sala này nhá thì nếu muốn cầu tú ni chấm pin đi trả thiết này chuyển trang đi trả những cáiพื้นฐานnó bây giờ chúng ta bao giờ nó có rộng sắp lợi này nhá là bé biết cho xuống để nói ạ vowel sounds sala mua yo sala thia xiang là này ạ chỉ nên mua yo cáo là bên nhện ok xử lý nhất cho nó sala nếu mua yo chi họ xiang là nếu mua chi sala là gì a e I o u họ cho số là gì xiang là gì r a u xử lý cho salad thì cho xiang của nó là chỉ cho xiang nutri thì trên một lý trả hình dạ thì
khó trình chất sắp lần này cho thì sala nó bé chủ toàn cho nhớ cho lạc và nhớ còn thì bé sĩ cả thức tốt sắp lại chỉ nhớ cho nó xứ chỉ xuống đau lại bé cho tú cờ thì cờ bé cần đó cần tại bé cờ như nhúa cờ sang kia nhúa bé nhẹ hay thì sáng bao nhiêu thì nó bé nhẹ pitalin nó nhá chỉ nhớ trí tuần để nó xứ chỉ bé chủ toàn cho thì cho nên nó mua thì không mãi lúc xưa thọ bé là sáng bao nhiêu là như thế thọ bé là anh khiển bột để nó chỉ nên vừa mua hay tiền lạc với nhau còn pít hay đâu lúc sau tiền nên đại chia thì bé chỉ bao cho nó rong chứ nhiều đó bé cỡ chỉ lại nó sao vậy giờ xưng khẩn nói vậy khẩn nói chỉ bé đặc là nhảy rong gì a e I o u đã nói nhiều chỉ sao lá họ đã nói nhiều số là chỉ R E U Trong gì nói à trong gì nó là chỉ bây giờ là quy là nhiều bị chữ trong này cái này bao thì cho nên nó chuyển chén đi chạy à cho nên nó là chỉ thàว่าคำนามใดหนึ่งขึ้นต้นด้วยA E I O U จะที่เป็นจำนวนน้อยแม่นต้องขึ้นต้นด้วย N ขอนั้นนั่นใช้ต่อเตีย A E I O U นั่นนะหนึ่งเท่าไปเลยแต่งประโยชน์เลยอย่าอีกคำนามเธอนะหนึ่งอย่ามั่วตัว A เลยสิตัว I เลยอย่าเตียตัว O เลยอย่าเตียตัว U นั่นนะอย่าต่อของเดสุลีphone นะiPhone นะเจนี่ตัวมันตัว I เนี่ยตอนเดละนะหอ elephant นะเจตัวมันตัว E เนี่ยตอนเดละอย่าลีนอนนะจะขนาดนั้นนี่จะขอชิดจักอย่างนี้จำนวนน้อยซื้อนะย้อนตรงเดียจำนวนน้อยจำนวนหลายนี่ชิดจักละจำนวนหลายจะถึงแม้แต่ iPhone นั่นเลยเนี่ย S จะนี่กลายเป็นจำนวนหลายเลยแหละเนาะขนาดเป๊กก็ชิดจักจะอีกคนที่ elephant นั่นเลยอย่างที่มอเอาตุนซื้อเจมูเลยนะจะเป็นตัว S จะเป็นกลายเป็นจำนวนหลายเลยซื้อนี่เนาะนะจะย้อนตรงนี้เนาะแต่เชื่อแต่จำนวนน้อยเนี่ยนะครับผมมันขอชิดจักเลยจ้ะจำนวนน้อยเนี่ยมันขอชิดจักเดียวปีจือขึ้นต้นด้วยตัวจะสลานะสิจ้ะขึ้นต้นด้วยสลาสุดเลย I นะขอ example เนาะนี่ขึ้นต้นด้วยตัว I นั่นเลยเทียบตัว E นั่นเลยนะขออาจจะประโยชน์เลยสิเดี๋ยวขอคำนำเดี๋ยวเนาะจะอย่าเดี๋ยวขึ้นต้นด้วยเลยนอนเลยนะจะนี่อยู่จุย่อจอ N นะโอเคจะตัวอย่างเช่น I have a book cũng mấy phong đời này cũng mấy phong đời này chị phong đời này ít phong dưới này chị bé sĩ tụ ở xứ vì thế nhớ trong đời phong đời nó này tuôn thế là nó này tụi bì này bookขึ้นต้นด้วยตบีเลยนะจ๊บีนะจ๊นี่จิมยอซาลาเนี่ยบีนี่จีน่าตอนวงการนั่นแหละนะบีนี่จีน่าตอนวงการนั่นแหละจะเป็นจุดต่อละสิตัวนะนี่ย้อนลงอ่ะเขาชิดใจจะคนนั้นซื้อนะขึ้นต้นด้วยตัวบีนั่นนี่จะซาลาจะเป็นสิย้อนลงแต่เท่าที่จะคำนามใดหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วย A E I O U จะเป็นสี N ถ้าเป็นจำนวนน้อยเนาะหอยจะคำนามใดหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยตัว B ตัว C ตัว D ตัว F G H J K L M N P R S T V W X Y Z จนนั้นจะอย่าจำนวนน้อยจะเป็นสีซื้อในนั้นนะโอเคย้อนลงในนั้นนะจะส่วนที่เขาจะอ่านเนี่ย she has and iPhone ตัวปนเนี่ยตอนนี้โมอีลูสต้อง iPhone นะอีลูสนะดู iPhone นี่อีลูสแต่ช่วงเดียวนะเขาน่าจะเขาน่าชิดจะวิเดียวอันเดียวนะเนี่ยอันเดียวนะเนี่ยตัว I ละ I น่าจะเนี่ยสลาละเนี่ยสลาเลยจะเป็นที่ she and iPhone โอเคเขาที่เป็นเนี่ย they have an elephant
bố mấy tuần sư này chỉ là mỗi tuần sư nó này là mấy tuần sư là nó là chỉ là ít tuần sư để sử dụng video cho biết chỉ sử biết là sử biết là sử because เพราะว่าต้นน้ำnó nàyต้นน้ำแต่nóเนี่ยตัวอีเนี่ยสละนะฮะเนี่ยสละจะbiết là sử an elephant chị tuần gì nói vậy you have a chair có mấy lu tăng ý này nhá tăng ý sẽ bên mong hồ lý trả lu trong rõ pen nè lu trong rõ pen chị you have a chair có mấy trong rõ pen chị giờ lý nó này nhá a chair c nó này chỉ nhớ cho họ sala lại vậy你只要的沙拉了，是那你要找paper 的那来呀，paper 的那来，只要从的头头也别是ประโยชน์别สร้างประโยชน์เป็นจำนวนน้อยย้อนตรงใจเงี้ยก็แล้วขนมซื้อจะนี่ย้อนตรงแต่ a e i o u นะจะอย่าแต่เท่าคำศัพท์เลยอย่าแต่คำนามใดหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u เลยอย่าเป็นจำนวนน้อยเลยนะจะý dạng kỳ xí na ý dạng kỳ xứ này chị dọn dọnขึ้นต้นด้วยตัว n โอเคขึ้นต้นด้วยตัว n ตัวอย่างอย่างนี้จะเนาะhọ giờ thìคำนามใดหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วย b c d f g h ยกเว้นจากนั้นนะยกเว้น g ตัวนั้นเนาะที่ยกเว้นตัว q เนาะตัว q đóนี่chỉ nhớ được một cảnh nó thế nó này vậy chị nhục viên lên ở trong tụi nó lỡ chị nên chủขึ้นต้นด้วยตัวnóซื้อvậy cho con nó cũng mà đi chơi thì tới rồi nè yêu bắt rồi nè cái xe mình gì là vậy chị giờ thì nè tránh như tao tới là chủ lên nó lỡ là chị lúc xe thành nên là sang bao nhiêu nè yêu chỉ mua mặt hàng cho tớiขั้นตอนlên nó lỡ cho nên nó nên chuyển chế hàng đi giờ đi nhật giáng không gì là ok thì nhật giáng không gì for example I do not have class in the evening nó này I do not have class in the evening còn nó này àปกติแต่ละนี่ the นะ the แต่สิเป็นสิ the ละvì thế nhớตอนนั้น the เนาะตอนนั้น the evening นั่นนี่ตัว e ละนี่จะเป็นจุดหันเสียงจากเลขของนั่นแหละ e I do not have class in the evening นี่นั่นแหละนั่นน่ะจากคนนั้นนี่จะแจ้งให้ดีอ่ะbây giờ số tuổi thì biết cả lớn là chỉ biết chúng ta nên thì không nói về focus practice every day you will be able to study well thì giờ thì lên từ trên cái số lý trả nó là comment tao giờ thì họ kia chỉ họ lý trả nó là sau đó chỉ comment thì lý bảo update to khen cả you thì lý your bảo plong to khen còn nó như chúng ta thấy cái bao giờ thì chỉ có sát sẻ đó bé cho nóng thì bé cho nóng ở thì những chuyện đó cần đó cácภาษาอังกฤษchính cái sếp vẫn tham lý này chỉ yêu chúng ta là biết cho thì họ nói là chỉ họ nói là chỉ có yêu ô tôi số nó khi họ nói ta là giờ thì nên thì hay nhiều cỡ nó là và comment gì cũng thì bao giờ update cho chưa rồi cũng muốn giờ bé phao vậy chỉกูอยากแค่กับตาอ่ะกูอยากแค่กับตาแต่ชีมากูรู้สึกเหรอเนาะกูมั่วจำกัดเท่เจ้าว่ากูอยากแค่อินู้นนะกูอยากโอ้ยคนนั้นเราแค่อยากเดี๋ยวนี้ที่เขาซาเดียเนี่ยเท่านั้นเราป้ากดไลค์กดแชร์แล้วกูเท่านะเจ้สำหรับขอน้องนะจีกูอยากแค่แม่ๆในนั้นซื้ออย่างเจ้าเดียวนี่ที่เขาจริงแค่ชื่อดีจานเรากูชอบเลยตัวกูชอบ